Gue makin yakin ini ya. Ini kayaknya si Anita ini, si Tonggeret nih, kayaknya dia terpaksa. Dia nikah sama si kakek-kakek burayut itu, ya kan? Makanya dia diam-diam nyari tempat terpencil begini di tengah sawah. Tapi ngomong-ngomong ya, kayaknya kita harus ngundang teman-teman kita yang banyak lagi deh. Supaya dia malu. Ya Bener. Nggak perlu bener kayaknya. Mendingan nanti langsung aja streaming. Cuca bener. Biar malu dia, dia malu. Oke. Ya bener. Ide lu bener banget ya. Cenica, emang suaminya kerja di mana sih? Kok perhiasannya ting gemerandul, gede-gede lagi. Jeng Umrah, nggak usah ngiri. Ini bukan emas, bukan perak. Ini tembaga. Lah terus suamimu itu kerja di mana? Kalau suamiku kerjanya enak. Apa-apa tinggal nyuruh. Mau apa nganterin apa tinggal nyuruh anak buahnya. Dia duduk manis di kantor. Wong suami saya tuh atasan. Masih enakan suami saya. Masa keluar dikawal, tidur dijagain, masa makan minum lo dianterin, masa teh Cengca tahu nggak sampai ke toilet itu dijagain loh Ceng. Lah emang suaminya Jeng Umroh itu kerja apa? Ditahan. Oh aja. Lu kenapa sih? Kenapa? Kenapa sih Maimunah? Gila, lu Maimunah. Ngapain sih lu pakai urusan orang? Ya ilaha illallah. Katanya lu bilang lu mau mati husnul khotimah. Yang ngelawak mulu dah lu Maimunah, yang ngelawak mulu. Kalau kata malaikat mah gedeg banget kan muka lu. Ngapain urusan orang lu urusin? Ngapain lu pakai iri sama orang? Orang mau punya apaan kek? Ngapain pakai lu iriin? Maimunah, bangetan lu. Urusin aja urusan lu. Ya. Pakai segala orang punya banda ini lu iri, punya banda itu lu iri, lu dengki, ya ilah. Lu ngerumpik sono kemari, lu jelekin dia. Ngapain sih Maimunah, ngapain begitu? Jadi orang mah kudu yang bener aja. Kudu yang bener Maimunah kalau jadi orang. Ngapain pakai dengki sama orang? Lu orang lu jelek-jelekin di luar. Asal lu nongkrong agak jauh yang namanya gibah ngomongin orang. Dosa Maimunah, dosa. Udah gitu hati lu dengki, aduh kudu diperiksa itu hati lu Maimunah, itu ada yang sakit. Kudu berobat dah lu, berobat. Makanya Maimunah jangan ke dukun mulu, asal lu iri, asal lu dengki sama orang, lu ke dukun. Tuh, lu buat jatin orang, nggak boleh begitu Maimunah. Umur udah tua lu Maimunah. Kudu eling. Kudu eling dah lu, yang banyak-banyak nonton ceramah. Makanya Maimunah, kalau nyari kerjaan yang halal, jangan nipu aja kerjaan lu. Tuh akhirnya jadi ngedarah daging dah tuh. Jadi jahat mulu lu sama orang, dengki mulu lu sama orang Maimunah. Umur udah tua Maimunah, tobat ngapa tobat? Angguran daripada lu nongkrong sono kemari, lu ngerumpik sono kemari, angguran lu bantuin nih gua bersihin kipas angin biar muternya kenceng. Bangetan lu Udah Maimunah ya, lu tobat ya, jangan gitu lagi. Kesian gua ngeliat lu, jadi ngelucu mulu, ngelawak mulu lu Jangan ngerumpi mulu sono kemari. Agak siang, agak sore lu ngerumpi. Angguran nyari kesibukan dah kayak gua gini nih. Dah, mau lu pulang pengen ngerumpi mulu.